আপোনালোকে শুনি আছে ৰেডিঅ' অসম 98.4 FM আৰু আজি যেহেতু স্বাধীনতা দিৱস আৰু বৰ্তমান পেণ্ডেমিকৰ যি পৰিস্থিতি তাত হয়তো আমি আগৰ দৰে দিনটো উদযাপন কৰিব নোৱাৰিম তথাপিও ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে হিচাপে কিবা এটাতো স্পেচিয়েল কৰিম নহয় জানো গতিকে আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ প্লেন কি আমাক SMS যোগে জনাওক SMS কৰক 82820000 নম্বৰত পুনৰ কৈছোঁ 82820000 নম্বৰত ঐ ক'ত যাই পুৱাই পুৱাই আজি ৰিকুদাৰ গানটো ৰিলিজ হ'ব আমি মাইনু বাইতাক চাবা যাওঁ এই ৰাতিপুৱা ক'ত গেল চলিটো তুমি গম নাপোৱা নেকি আজি বোলে ৰিকুহঁতৰ এই গানটো কিবা ইউটিউবত নে কিবা হত দিব তাকে চাবা গেছি হি আইছ আহা আহা कोई नहीं है 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है नहीं काहे तेरे जैसा कोई नहीं मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पा के रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही तेरे प्यार का तराना में चंदा नहीं सूरज नहीं दुनिया की दौलत में बस लूटूंगा तेरे प्यार का खजाना एक नजर जब तेरी होती है प्यार की दुनिया तब तो मेरी चमके दमके महके रे तेरा चेहरा सूरज जैसा चांद सी धन है प्यार में अपनी बाहें खोल दे जोर से मुझको गले